Tammo zomi mi pite Public Voice TV, Zolan Voice TV panina tuni atakin hongbok ke kung. Tu kala ding ina awareness program panina ikikup ding tulu kong telu ina kam le minam mai lam ding pen mi mal thumu na le khen tan na tonga kinga hi chi tulu to thu pol khat ikikup ding ina kong telu hi kam le minam mai lam ding pen mi mal thumu na le khen tan na tonga kinga hi van tung thunget na songa van tunga na dei na a kitchen ma bangin hi leitunga zong hong kitchen sakta in achi ma bangin leitunga zong van tung nam na inei ding pasien dei na ai hi ai zong in ming te in tua bang hamphat na inga na ding pen honga zavil vel na om gi ge hi Myanmar gam le zogam zomi te in tua hamphat na thupa te inga kem na ding in athakhaw ma khomyal na sem te to nak pi takin ikido lai tak ai hi tuma kumtul thum lai pol a thu piang khat le tu lai tak zomi zogam din mun akibat ma na khat om hi Israel minam te Egypt kampan apai khen na thu ai hi pasian kamchem na bong noi le khwai zu tui bangin alwan na khanan kam atun dek taku changin kam thukan dingin minam khat pan khat ta mi som le ni ki sol hi to tein ni som li sung gam thu akan khiru changin hong cha ki ku hi Moses Aaron le Israel mi pi tunga amu khet thu te pulak na nei u hi som le ni laka ni in pasien hong piak sa hi mi te le agam valato pak ni a leitang zong hoi ma in lenga pok khat pen mi ni in ki po khop liang hi chi hi ai zong in som le ni laka mi som in hi gam mi te zo zo ki ni a million thailwa in amau te laka e te kaw phe ki bang liang hi a leitang zong ten na ding hoi tak tak ke chi ui hi hi azak chang in Israel mi pi te long kia in zan thapai kapin thumin tau hi amakai te le pasien tunga phun u hi Egypt gama anle tuyamin kivui na ding han jong om hi chi se zen u hi mi pi lung kian na hangin pasien he hi thumu na hoi lo again mi som te ajing chang gin lua in sipa hi alung kia le aphun mi te tunga pasien in khau takin thu gen hi chukan na ni som li pen ni khat kum khat ain kum som li sung gam laka na vak vai ding u hi kum som ni pan atung sia lim lim khap sa khanan gama lut khalau in se nel gam sunga ki vui khading hi namuan mama lo nu mei naw pang teng tek tek tua gama alut khabek ding hi chingyat hi hi thu piang te i chang kum som ni pan atung sia si na ding le kam laka kum som li sung khwal jin na thu apian na pen khana a thukan ten pasien bul phu loin mu na ginalo again na ni na azak thuginalo umin mi pi te lungkiat na hang ai hi hilaya igen nop thu in lungkiat na pen bang za in lao ho hiam chi ai hi golal na samsian na si na man na han mual dong na ngon hong tun thei thu ai hi toma bangin thuginalo te ger khen na pulang na in minam songa thuselian pi hong tung sak the hi na zong hong phok sak ma hi Myanmar gambub le zomi te in sal so na pan pai hia in so tak na liang ko ki kim na longnop na gam nom imano lai tak ai hi hilampi asaw ding le atom ding pen e mi mal kim kampau na le lungsem tung kenga hi
mi malmu na le ngai sun na te kim le pam le social media te pan again chiang to kan mi som ti bangin ke zolo ding hi ichi zo so le to na bangin kwan to ni ki zo ding hi ichi hiam ikampau na hangin eima main ipuak ding thu am hi mi pilam pan zong thuleng neng hangin ilung sim le I hen tat na koi che bangin ine hiam tua lung sim le hen tat na in e khang le khang tampi dong thupa a hi zong in ham sat na a hi zong in piang sak ding a hi na hong phok sak ma hi toy manin kam le mina ma ding in thupa I nom hiam ham shet I nom hiam ima te kampau na le hen tat na hi tuni awareness program panina kamle minam mailam ding pen mi mal thu mu na le khen tat na tunga kinga hi chi thulu to ikigen ding to tang in te mai kala ki mo ki ni hibangina thu tom no le awareness program te panina thu hoi no te imu the na ding ina Zolan Voice TV YouTube channel te jongina Facebook page te jongina hong follow ina hong subscribe te kun china himun panina hong chel son na mung Zolan Voice TV panina ke kamin na len he longdam to patupa